Nkubwira iyi ntambara yaraje twame duhamagara administrateur wa territoire y'Ifizi n'uw'Imwenga bahurira hano turavuga ngo intambara barayimara tibarushe bayimara haza gouverneur turavuga ngo intambara irashize tiyayimara haza chef d'état major wa Congo Tangufor yazanye n'abagenerali batanu intambara ntibayimara haza delegation ya president yarimo Vital Kamerhe n'abajarias abo bantu bose baje hano intambara ntiyashira ngwimare tubona haje secrétaire général wa Nations Unies. Yego hanyuma shefu hari ikindi kibazo umuntu yo kwifuza kukubaza bivugwa kuko uri mu bagabo banyazwe inka nyinshi inka zitari munsi ya 600 sinzi nimbara makuru y'abantu none umutima rero cyangwa se izo mbaraga zo kuvuga ngo uharanira amahoro waranyazwe ibintu bingana gutyo waba warazikuye kwera icyo no kubwira izo nka nuko niko nanyazwe inka zingana gutyo kandi zari nishi cyane ariko numvise ko inka zinyagwa ariko sinanyagwa ibyishimo sigarana umutima utekanye umutima wanje numva haratekanye nama numva icyizere mvuga ngo zagira izindi nka ariko na ndetse nabo bazinyaze umutima ukambwira baje ngomba kubababarira bavandimwe aho muri hose turabaramukije ubundi tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho turi kumwe na chef Karaha abenshi bazi cyane bivana n'ibikorwa akomeje gukora umunsi ku wundi n'umugabo w'intwari cyane muri bihe bikomeye umuntu wese azi ubwo rero niwe turi bubane mu kiganiro tudatinze reka tumuhe ikaze ndetse yivuga ku burambuye nenda twego twaba twamugize mugufi ariko aze kwibwira abantu uwo ari we neza hanyuma tuze kuganira umwanya mutoya atubwira amakuru uko akarere kameze ndetse turaza gusubira inyuma ho atubwire amakuru kuntu bino bihe bibi byatangiye hanyuma tuze no gutanga umuco w'akarere ko kameze kuri ubu nyine hanyuma shefu tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Sawa turashimye bwana journaliste dushimye kuko duhaye ikaze jewe nitwa chef Semahoro Karaha umuntu uharanira amahoro muri kino gihugu cya Plateau hano mu gihugu cya Minembwe Plateau ya Minembwe mu zone y'Ifizi territoire y'Ifizi secteur de Lulenge groupement Basimonyaka ariko nkaba nkora ijambo ry'amahoro muri Plateau yose mu materitware y'Ifizi n'Imwenga na Uvira ibyo bintu byose nzambikora tukaba tugushimiye bwana journaliste twagize ibibazo by'intambara zatubayeho zini intambara zitambutse imyaka 4 ariko twagumye kwihangana twebwe nk'abanyamurenge twaraborozi twari dutunze inka nyinshi natwe turi muri bamwe bari bafite inka nyinshi cyane ariko bukeye izo nka ziranyagwa abantu barapfa turasenyerwa imihana irasambuka inka ziranyagwa ibintu byose ariko nanone turavuga ngo reka twihanganire igihugu kuko igihugu nicyo kiza kibyara ibintu igihugu kikazasubira n'Imana ikaturiha n'abantu bapfuye ariko turavuga ngo twotakaza abantu ngo dutakaze ibintu ngo dutakaze imihana ngo dusubire kandi dutakaze n'ubutaka tubamwe guhita kuvuga ngo reka dushakisha ukuntu ko gushaka amahoro ndumwe mu baharanira amahoro muri Plateau hano muri kano karere. Urakoze cyane kaba nshakisha amahoro kandi n'ubu naravuze ngo nubwo twanyaze izo nka zose n'abantu bagapfa ariko jewe nzavuga ngo nanone tugira umutima w'imbabazi tugira umutima wo kubabarira tugira umutima wo gushaka amahoro ayo mahoro n'ubu tukaba tuyaharanira kaba naharanira cyane ndumwe uyashakisha cyane. Yego urakoze cyane shefu ibyo uvuye kuvuga n'ukuri urabizwiho cyane kanje uri kuri tere n'abandi bose bari hano ndetse n'abandi bakurikirana amakuru ya hano barabizi ko kuri mu bantu bashakisha amahoro umunsi ku wundi isaha ku yindi
ibyo ngibyo wavuze n'ukuri. Hanyuma dusubiye inyuma, ubutware bwawe bwoba butangirira he muri Minembwe, bugenda bugarukira hehe kugira ngo tuje kwinjira mu kiganiro? Ubu nyine nkubwiye kuko ubutware bwanje jewe mba muri lokalite Runundu Kabingo, buranyura za Kabingo bukareba iriya za Biziba, bukarenga za Rumba, hariya Marango za Monye za Rutigita, kagaruka n'izi za Runundu. Ubwo butware niho burora, natwaraga nepfo hamwe hari abapfurero ku Kijombo, intambara zirabasenya, ariko akarere ni kuko niko dutwara. Ariko ubu nyine abantu bangiriye icyizere, ndayobora hose muri amarokalite yose ari mu zone y'Ifizi, hano muri Plateau n'Imwenga na Kamombo. Abo bantu bose nije ubayobora, dushakisha amahoro muri kirize yo gushaka amahoro muri kano karere. Ibyo bintu nije ubikora, koresha amanama buri minsi yose muri kano karere yo gushaka uko twokubaka, tukareba uko twokwifata kugira ngo dushaka amahoro. Tuyashakisha muri FARDC, tukababwira ngo nibashaka amahoro, tukabikora abantu bose baza babibona kuntu turi mu kubigira. Tukagenda ahantu hose tugashakisha ukuntu twogira amahoro kugira ngo abaturage turebe ko bwoca kandi turebe ko twogumaho, tukaguma mu gihugu cyacu. Hanyuma shefu, hari ikindi kibazo umuntu yo kwifuza kukubaza. Bivugwa kuko uri mu bagabo banyazwe inka nyinshi, inka zitari munsi ya 600, sinzi nimba amakuru y'abantu. None umutima rero cyangwa se izo mbaraga zo kuvuga ngo uharanira amahoro waranyazwe ibintu bingana gutyo, waba warazikuye? Kwera icyo no kubwira, izo nka nuko niko nanyazwe inka zingana gutyo, kandi zari nishi cyane. Ariko numvise ko inka zinyagwa, ariko sinanyagwa ibyishimo, sigarana umutima utekanye. Umutima wanje numva haratekanye, nama numva icyizere mvuga ngo zagira izindi nka. Ariko ndetse nabo bazinyaze, umutima ukambwira baje ngomba kubababarira. N'ubu narabivuze, baje no bababarira tukagira amahoro bakareka iby'intambara. Chef, dusubiye inyuma rero, mwari musanzwe muturanye n'abaturanyi banyu, Ababembe, Abapfurero, Abanyindu. Ibihe bibi biza kuza, bizana intambara hagati y'Umunyamurenge n'ayandi moko. Ese ubona kuki, cyangwa se ubona nk'umuntu mukuru, nk'umusaza, nk'umushefu wari utwaye bano bantu bose, ubona ari iki cyazanye n'umuzi mubi? Uyu muzi mubi turagushimiye bwana journaliste. Uyu muzi mubi wazanywe n'abanyesiyasa. Abanyasiyasa nibo bazanye umuzi mubi, baza kuduteranya. Baragenda binjira mu bacu kuvuga ngo bazodukure mu gihugu, ariko Imana itavuze ntitwokivamo. Nabo nibo babimenye, nabo bamaze kubimenya. Twamenye kuko iyi ntambara yazanywe n'abanyesiyasa, kandi n'ubu twabanje kubona Abapfurero badutera, Ababembe baradutera, n'ubu bari mu kudutera. Ariko nabo bamaze kubimenya kuko iyi ntambara natwe tumaze kubona ko atari yabo, ni abanyasiyasa, n'abanyapolitiki, n'abantu bo ku nzego zo hejuru bacuze umugambi. Nazaga ngenda mu mishikirani Bukavu, Ibuvira, bakazana amajambo ngo imirima n'inka, naho kako barashakisha ukuntu bazaroha bakaduteranya, intambara ikaba. Ibyo bintu ngiye kubibona, mbona n'abanyasiyasa baduteranije. Hanyuma rero mu minsi ishize ndetse n'ubu vuba hagiye haza amadelegasiyo atandukanye, menshi atandukanye. Kuki ari amadelegasiyo atazagira icamara, ndetse yamara kuvano akaba ari ugiye. Nicyo gituma nkubwira iyi ntambara. Iyi ntambara yaraje, twame duhamagara administrateur wa territoire y'Ifizi n'Imwenga, bahurira hano turavuga ngo intambara barayimara, tibarushe bayimara. Haza guverineri, turavuga ngo intambara irashize, tiyayimara. Haza chef d'état major wa Congo Tangufora, yazanye n'abagenerali 5, intambara ntibayimara. Haza delegation ya president yarimo Vital Kamere n'abajarias, abo bantu bose baje hano, intambara ntiyashira ngo imare. Tubona haje secrétaire général wa Nations Unies, yego,
intambara ntiyashira haza umukuru wa MONUSCO muri Kongo yose iyi ntambara ntiyashira turavuga ngo iyi ntambara ni intambara ya siasa ese ni gute intambara ya mayimayi yoza nabo bantu bagakandagira hano ntibayimaye kandi hakaba amadelegasiyo y'abasirikari abadepite ba Kongo haraye 11 hano abo bantu bose nta kintu bahinduye tuza kwitegereza dusanga ni intambara ya siasa yo kudusambura yo kutumaraho ariko ntambara y'abapfurero ntambara y'ababembe niyo nkoni bazanye yo kudukubita yo kutwica ariko intambara igira ifundo rigiraho riba ribiriya kure riba hejuru kandi abantu tutazi ifundo ripfundikiye kure cyane nicyo gituma intambara ikomeye iri mu kudusenya ariko nubwo bivuga ngo iradusenya ariko Imana itarahangura ntako byoba aba aricyo gituma tuvuga ngo reka tugume twihangana n'ubu ngubu nza numva vocation mu mutima wanje imbwira ngo gumushaka amahoro nimureke intambara nza ngenda mposha abantu uzubona ukuntu ngenda abantu batombotse nkagenda nkabahagarika intambara yaba ngahagarika abantu bahunga nkagenda ngahamagara abantu bakagaruka ibyo bintu ibyo nakoze abantu bose bari mu kubibona ariko n'ukuri dukeneye amahoro kandi mu mutima wanje kumva harimo amahoro kumva mu mutima wanje harimo amahoro kaba nshakisha ngo buri muntu wese aba ari umupfurero nareke dushaka amahoro aba ari umubembe nareke dushaka amahoro aba ari guverinoma nireke dushaka amahoro dushakisha amahoro turebe uko twohuza abantu intambara ishira umwanya w'intambara urarambiranye kandi abantu tumaze guhararuka intambara duhararutse amasasu duhararutse abantu gupfa duhararutse abantu kunyagwa ubu abantu batangiye ubwo twagumye kugira sensibilisation abantu batangiye gusubira mu imihana za Rutigita abantu basubiyeyo abantu basubiye ku Munyi abantu basubiye za Kabingo zose abantu basubiye za Karingi za Karongi za Gakenke n'ubu ko turashakisha amahoro twavuye mu Mikenke ubu ngubu hari icicaro mu Kamombo naco abantu bavuye ko turagishakisha abantu ngo bagira amahoro inzira tuzifungure tugere mu Bijombo ubu ko turashaka gufungura isoko Gakenke duhamagara abantu kwa Murima baze duhure tuhakorere ikiganiro kandi tuhafungura isoko ya kane ubwo ko turabikora abandi nabo ko turahamagara ababo mu ruhande rw'ururenge ni bagende bareka intambara bagende bitandukanye n'amagurupe ya Mariya yitwaza intwara ava mu bindi bihugu ariko bareke twebwe turabakongomani twubaka akarere kacu iki gihugu cacu nitwe tuziyubakira kandi amahoro nitwe tuzoyashaka ntituvuga ngo amahoro azaturuka Kinshasa ngo amahoro azaturuka za Amerika ngo amahoro azaturuka handi amahoro azaturuka hano twenyine hano muri operato ya Minembwe mu mihana ya Minembwe n'Itombwe Kamombo aho hantu nitwe tuzoshaka amahoro ni Rurenge no kwa Murima hose nitwe tuzoyashaka twenyine kandi abantu bagira umutima mwiza bagaruke twese duhure twubake amahoro yacu muri kano karere urakoze cyane hanyuma chef umuntu uri hano mu Minembwe ndetse n'uri hanze ya Minembwe niki washaka kwamenya kubijanye n'ibi bihe bibi byabaye ndetse nayo madelegation atandukanye yaje mwibwira kuko azarangiza kino kibazo cy'umutekano muke bikanga kawo nk'umuntu ushakisha amahoro niki cyane wumva kuko umuntu agomba kumenya kugira ngo niyenda nawe bigufashe muri urugenzi rwawe rwo gushaka amahoro icyo no kubwira ndagushimiye bwana journaliste icyo no kubwira icyo no kwifuza no kwifuza kuko buri muntu wese agira umucango wo gushaka amahoro itwe twenyine ari twe tuyashaka ariko ntituvuge ngo hari umuntu uzoyadushakira nta muntu uzodushakira amahoro nitwe tuzayishakira twebwe tuganire twenyine amahoro ntazaza tutaganiriye icyo nifuza kandi twebwe kiturebe kuri delegation ngo delegation tuzanira amahoro oya ariya nabakenera namaoneje akeneye kugira ibyarya kugira uko badefanda amafaranga yabo bazanye ariko nta mahoro botuzanira abozana amahoro nitwe twenyine twe twenyine gusa
icyicaro kitari icyicaro cyo gushaka amafaranga, icyicaro cyacu cyonyine gusa kitari cyo gushaka amafaranga, nitwe twoshaka amahoro muri kano karere. Hanyuma rero abaturage na FRDC urabona bimeze gute? Mbere ngishikano nabonaga musa n'abantu mwabatari icyizere cyane ukuntu muvuga kuko bananiwe kubarinda, nje sinuvuga kuko banze kuko ndi umunyamakuru. Hanyuma ubu nyine aho generale yaziye umushasha urabona bimeze gute? Sawa, turagushimiye journaliste. Generale waje uyu dufite ubu nyine ni umuntu mwiza cyane, ariko aradushakira amahoro, kandi n'abasirikari ubu bifashe neza kabisa, nta kibazo, n'abaturage baragenda neza, zose n'abana bacu nta kibazo, ubu ngubu nta kibazo kihari. Dufite nk'amahoro, dufite agahenge kuva aho generale yaziye, ibintu ko turabona bihe bitera intambwe, kandi ko turabona ibintu byacu bihe bigenda neza. Yego. Tugana ku musozo, ese bano bagenzi banyu cyangwa se bano baturanye mwaye muturanye ababemba bapfurero indambara imaze kuba barahunze timukibana, ese nk'abashefu cyangwa se nk'abantu bakurikirana ikibazo cy'umutekano, iyo mubaza amakuru yabo mwumva ibo bicaye gute? Ese bo bakeneye n'abamahoro cyangwa baracagomye? Barimo ibice bibiri, hari bamwe bakeneye amahoro, abandi ntibarayakenera, kandi abantu bose ntibaza bumvira rimwe. Ariko ko ikintu bamaze gusobanukirwa kuko intambara ifite siyasi ituruka kuri, nabo bamaze kubimenya, babanje kugira ngo intambara ni yabo, ariko basanga intambara nabo ni ya siyasa, ubu nabo bamaze kuzemera. Ariko abakeneye amahoro bo bari mu kuyakenera n'ubu nyine, n'ubu baraduhamagara bakavuga ngo bakeneye amahoro, ariko bakagira inzitizi mu nzira, abana babo ntibabemerere, ariko harimo abagabo nabo bakeneye amahoro. Rero muri urugenzi rwo gushaka amahoro ni zihe mbogamizi waba ufite? Muri izi ngenzi dufite zo gushaka amahoro, muri kano karere twe twenyine, imbogamizi ni zabo nyine ba mayimayi, kuko tutogenda ngo tuje ngo gushaka amahoro iwabo, ariko nka hano hagufi hose nta mbogamizi dufite, kuko na generale abyemeye arabikunze cyane. Ibintu zo mu Kamombo mubibona gutari cyo bizawutanga cyangwa ni ukugerageza? Amahoro azaza yitonze, kubera kuko gusambura ntibiza bitinda, ariko amahoro azayitonze. Ariko kuko twabibonaga, twagiyeyo mbere mu bikenke turagaruka, ubu abandi bavuyeyo, twabonye bihaye bishorera nk'inzira nziza, kuko nyine batubwiye ngo baremye nk'ikomite imwe izakurikirana ibyo bintu, nko mu kwezi kwa gatandatu niho tuzomenya ikintu kizakorwa. Mu kwa gatandatu niho tuzamenya ikizakorwa. Yego, tugana ku musozo, hari ejo bundi twaganiye na komite cyangwa se na mituwarite ya hano, mituwarite ishinzwe kureberera abantu, twaganiraga hejuru y'ikibazo, ibibazo bitandukanye mu muco, ukuntu hasa nk'harimo utuntu tumwe tutahagaze neza cyane, nko mu bijanye n'abapfakazi, kubera bino bibazo bibi byabaye, ari abapfakazi benshi bagiye biyongera, ndetse n'abana b'abakobwa ubu bashakwa ari batoya cyane bikabije, baza kuvuga ngo ibo icyo babona ni ukuhoba inama rusange izahuza mituwarite zitandukanye z'abanyamurenge, bari abari hano ndetse n'abari hanze. Kuri icyo gitekerezo wewe ucumva gute nk'umutware uhagarariye abandi? Noneho abantu iyo bahuye n'intambara bahura n'ibibazo bikomeye, none tukabona ngo hejuru y'iryo jambo, ibintu byose kuri ijambo ry'Imana rizarivuga ngo nibanze mushaka amahoro, ngo naho ibindi byose tuzongererwa. Mbere ni ukubanza tugashaka amahoro. Abapfakazi bafakajwe n'intambara, aho abo bana b'abakobwa bashakwa amafuti, igihugu ntikiragira amategeko, ariko twari tugomba kubanza tugashaka amahoro. Nitumara gushaka amahoro tukayabona, uwo munsi tuzamenya uko twicara n'amategeko tuzoshiraho igihugu. Ariko ubu nyine umuntu arahaguruka akakora ibyiwe, undi agakora ibye, kubera kuko tutari mu mahoro.
ariko iryo jambo kuko urivuze naryo ni ryiza. Twogira icyicaro, twamara kugira icyicaro tukabitekerezaho, tukabona umwanzuro twabona gufata, ariko twabanjije gushaka amahoro, twarangiza tugafata icyicaro, tukabona uko twabona gutekereza. Sawa, mu ijambo rya nyuma nuwe butumwa ugenera abantu bose, ari abari hano ari abari hanze, kuko ibi ngibi byabaye kugira ngo bitwegeranye twese tubumwe, amakuru yaraye hano cyangwa yiriwe hano uwo ari we wese azabasha kuyamenya. Sawa, ijambo rya mbere no kubwira ni ikinyoma. Ikinyoma bagipunguze, naco kirimo gusambura. Ikinyoma kiri mu kudusamburira. Bapunguze amakuru y'ibinyoma, bapunguze amakuru yo kuri WhatsApp abeshya. Ayo makuru nayo yoduteranya, bagende bayapunguze, kandi bagende bareke hano niho hazoza hava amakuru tuzoza tubabwira ariyo bakira, tutayababwiye bayihorere, ariko ntibakaze bavuga amakuru ya hano batahageze bamara bakabeshya, hakabaho bugumura n'abandi abantu bakazana ibintu byo gusambura n'umutekano twari dushoreye. Baze bitondera babaza amakuru neza, hari n'abayashinzwe bagomba kubazwa amakuru, ariko abandi benshi nibagashuhe bagashaka amakuru yo guteranya, yo kuzana intambara ntayihari, yo kuzana abantu kurwangana. Ariko cyane icyo no gusezereraho, tuba umuntu umwe, twese tugira amahoro, dufatikane, tugire ubumwe, dushake gukorera hamwe, ariko amacakubiri ntaco yo tugezaho. Dukorere hamwe twese, tuba umuntu umwe, niho twagira aho tugera. Yego, tugushimira chef. Hari ijambo rya nyuma uri burangirizeho kuri ubu nyine Minembwe urayibona guteye icyizere cyo kubibamo, abivana n'ibihe byagiye binyura ahangaha bitandukanye, ese urabona gute? Hari umuco waho watanga n'ubu? Ubu nyine Minembwe buri muntu wese, habe n'ubwo intambara yoba, umuntu wese afite icyizere ko dutuye, kandi nabari abaduteye nabo kera bamaze kugira icyizere, barananiwe, baravuze ngo ntiwaba kidukuye mu gihugu. N'ubu nyine ubu ngubu hayibona ko turabona ko dufite amahoro, amahoro yo mu isi, nuko niko ameze, ariko abantu ko turabona ko dufite amahoro kabisa. Abantu bose banje guhinga, abantu bameze neza, abantu banje kuragira inka zabo, abantu ko turabona bimeze neza, nta kibazo kihari. Ko turabona dufite icyizere no gutaha, habe nubwo amasasu yovuga, nta muntu ukihambira imizigo, nta muntu wo ugihambira ngo duhunge, haba na gato, nukurasa ukikinga, zashira ugasubira mu nzu yawe, nta kibazo kikihaba cyo kuvuga ngo twohunga. Murakoze cyane chef ku mwanya utanze uganiriza abantu hirya no hino, ubundi tuvuga ngo ukomereza aho ngaho, abashaka amahoro bazakugana, abadashaka amahoro ntakundi twababwira, nabo twababwira ngo bazahinduke. Hari ikindi twababwira? Bose bene guhinduka, twese tugafatikanya gushaka amahoro, kandi amahoro umuntu umwe ntiyo yashaka, abantu babiri ntibo yashaka, ariko abantu bose bagomba kugira umusanzu wo gushaka amahoro. Abantu bose bagomba kugira umusanzu wo gushaka amahoro. Yego, murakoze cyane. Sawa, mugira ibihe byiza. Sawa. Nitwa Chef Semahoro Karaha, perezida w'abanotabule bose hano muri Plateau ya Minembwe. Urakoze.